nyumvira pe ubu si ikinyomara gihe uko mbyumvise ndumva ari amakabya nkuru oya da ndumva ibi bintu byaba bisa no kwikina ngo u Rwanda ngo impamvu ngo rutwishongoraho ngo nuko nta mabuye y'agaciro ngo rufite ubundi kwanza reka mbanze mbashyiriremo agace gatoya kiri jambo rya Nzambimana mwumve. Papa mvuka hajya ku mupaka imara mirundi kuva kera forode yamyeho niyitungishije u Rwanda nigo kiratuma batwirata ko mugabe ivyo bintu navyo bafise naraye mbabaye. Uyu no Murundi waruhagaze cyangwa se wagaragaye ari imbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu muterano w'abayobozi hafi ya bose hafi y'igihugu cyose cy'u Burundi ari mu kiganiro kigendanye n'uburyo tunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwarushaho kuzahuka. Bizi yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe avuga ko abarundi aho kugira ngo bubake iwabo mu gihugu basahura umutungo w'u Burundi bakajya kwiyubakira ubuzima bundi hanze cyangwa se bakajya kwiyubakira ibikorwa biteze ibindi bihugu imbere hanze y'igihugu cy'u Burundi. Yagiye agaruka kenshi agira ati igihugu cy'u Burundi kirakize cyane kubigendanye n'amabuye y'agaciro ati kandi turayarusha igihugu cy'u Rwanda. Uyu Murundi nawe witwa Nzambimana Edouard mwihuriro cyangwa se mu nama n'umuyobozi mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bahagarariye amashyirahamwe hariya mu gihugu cy'u Burundi harimo yewe n'abashinzwe gukurikirana ibigendanye n'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro barimo barebera hamwe uko ubutunzi cyangwa se umutungo kamere w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri warushaho kuzamura igihugu cy'u Burundi. Uburundi ahantu hatari ubutare hari ico bita kaore. Uburundi bwose n'ubutare gusa ushaka muhera mu Gatumba muzunguruke muraza guca Kabarore muce Maramirundi Busiga n'ubu babu hatoye hajya ku Mwumba hajya ku Masanganzira ariho Roframu yera. Papa turagiye mu Kirundo turazungurutse izo bita za Kagati Giteranyi muza gusanga tugiye mu Rumonge aha muza kuhasanga iyo bita Garene. Uburundi bwose buri mu butare tunganya nyakuba ico bita gisheyinike ngo mwamwumvise. Uyu yitwa Nzambimana Edouard numwe mu bagabo b'abacukuzi b'amabuye y'agaciro hariya mu gihugu cy'u Burundi arimo arabwira Perezida Evariste Ndayishimiye. Urebye ku maso ya Evariste Ndayishimiye akamwemwe ni kose ibyishimo ubona yuko byamurenze bisa naho avuga ati rwose ngize amahirwe nyuma y'igihe kitari gito ndimo ndataka abajura ubusuma bukabije cyane mu Barundi bacukura amabuye y'agaciro aho kugira ngo bayubakishe igihugu ahubwo bakajya kuyubakisha ibihugu by'ahandi hanze bagasenya igihugu cyabo barangiza bakajya kwiyubakira igihugu ibindi bihugu ibyabi byo mu bugabane w'Uburayi cyangwa se byo muri Afrika hirya no hino. Murabizi yuko Evariste Ndayishimiye yagiye ashinja Abarundi kujya kubaka amazu akomeye hariya hanze ndetse no kujya gukora ibindi bikorwa by'ubudahangarwa hari hanze ariko barangiza bakibagirwa iwabo. Ubu rero none hakuru uyu mwanya urabona yuko yishimye, urabona yuko umunezero ari wose, mu yandi magambo ubona yuko byamurenze rwose. Uyu Nzambimana Edouard ati nukuri igituma u Rwanda rutwirataho kandi rukarutwirataho mu by'ukuri ubutunzi dufite ntabwo rufite. Atuhereye kera fraude zahozeho ati ni nazo zitunze u Rwanda. Mu yandi magambo Abanyarwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ntabwo rufite umutungo kamere nk'uw'igihugu cy'u Burundi ahubwo rubeshejweho no gukora fraude. Ibi birasa naho mu by'ukuri ashinja neza igihugu cy'u Rwanda ubusahuzi cyangwa se ubujura bwo gusahura igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo rubone uko rwabaho bitewe nuko nta mutungo kamere. Mu yandi magambo rudasahuye cyangwa se ngo rukore izo za fraude ntabwo u Rwanda rwabaho. Reka mvuge ngo ibi nakumiro. Uyu mwanya turimo turavugana Red Tabara nayo iri mu bitekerezo cyangwa se iri mu migambi yo kuvuga yuko nayo ubwayo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atabacogoje amanyama mu Kirundi cyangwa se amahane ko nabo bashobora kugira icyo bakora mu rwego rwo kugira ngo
berekane yuko nabari abagabo. Aha, ibi ngibi kubisobanura noneho byo biranagoye. Iyo ugiye kwitegereza ukareba neza, wavuga yuko iby'intambara zo muri Afrika cyangwa se muri bihugu byacu bituranye, wahita uvuga yuko birimo biragenda birushaho kuba gatogo. Ntabwo nzi icyo navuga, amagambo ni menshi, kwivuga ibigwi no kwivuga imyato ni byinshi, ariko abarundi bati twebwe ubutunzi dufite ntabwo u Rwanda rwabubona, ntabwo rubufite. Nakabaye nsetse, ariko nibura reka mbigenze ntyo, igikorwa ndabangisoje. Reka ngusabe utarakanze subscribe ku Bugingo TV1 kandi ukabugerageza kudukurikirana umunsi ku wundi. Nyamuneka reba handitse subscribe kandeho, urabudushyigikiye rwose. Reba handitse adi comment nurangiza udusangiza ibitekerezo. Nyamuneka inkunga yawe irakenewe. Turagukunda cyane. Ubugingo TV1 burabazirikana. Mugira ijoro ryiza, abandi mugira amanywa meza. JP ndabakunda. Ngo mu makuru yacu nakagaruka, turabakunda cyane.